John chapter 9, verse 35. The Bible says, wahlangana nayo, nakeva ukuthi bayincumile, wase ukuhlangana nayo, wathi, uyakholelwa yini endvodzaneni yemuntu? Akube neve ukuthi seyincumiwe, akube neve ukuthi seyidlule ebunzimeni, akube neve ukuthi seyidlule ebulukhunini, wahlangana nayo. Ngathi nakahlangana nayo uthi, ngiyati lokuthi ube nema-storms empilweni, ngiyati ukuthi ube nebulukhuni empilweni, ngiyati ukuthi ube nebumatima empilweni, but ngitomemedela lamuhla, uyakholelwa yini endvodzaneni yemuntu? Akunandzaba ukuthi kuke kwenteka watalwa waba yimbumbuthe from the start, utalwa kuze kube ngunyalo. Akunandzaba kuke kwenteka wahlala uqela kusukela. Akunandzaba kuke kwenteka waphila impilo lebuhlungu, impilo yokungaboni, impilo lemangalisako, impilo letha lusizi. But lamhla ngimemedele kuwe ukuthi uyakholelwa yini endvodzaneni. Ibhayibheli lithi nakakhuluma Jesu lamagama ukhuluma kule ndvodza, ngathi le ndvodza ubuka lesimo sayo lendlulekiso, ubuka letikhilikiti latengcile uthi lalela yejaha, uyakholelwa yini endvodzaneni? Egameni lenkosi angimemedele kubanqobi lamhla ukuthi noma ngabe kuyenteka ukuthi sesikubone konke sekuyenteka, nokunye kwako kuyasimangalisa, lokunye kwako kusivisa buhlungu, lokunye kwako kuyasikhalisa, lokunye kwako silethela tinyembeti, lokunye kwako kusicedzela lithando lokumethemba simakade. But angimemedele ukuthi uyakholelwa yini endvodzaneni egameni likaJesu, ngoba nawukholelwa endvodzaneni lokhu lokwenteka kulide, ngoba siyaliwe ngako. Nawukholelwa endvodzaneni lokhu lokwentako kwesikhashana egameni lenkosi. Ngimemedele kafishane, uyakholelwa yini endvodzaneni egameni lenkosi? Mave kuvusela mave nami lekunivusela kulo mnyaka lomusha ukuthi ngabe uyakholelwa yini endvodzaneni? Sekwentekile, yes, kwentekile, yebo siyavuma, but kunganayinto lesalako madoda. Niyakholelwa yini endvodzaneni? Ngiyakholelwa yini endvodzaneni? Nayikhathi Jesu nakahlangana nendvodza ngathi kufika lusizi, ubuta le ndvodza uthi, endvodza uyakholelwa yini endvodzaneni? Uyakholelwa yini endvodzaneni yemuntu na? Nami ngathi ngingamemedela ukuthi kunendvodzana lesingakholelwa kuyo.